Munywani wa nyakufa Frank Mugisha aherire kumureba umushahaza akasheshe asinzire nagira ngo umwana ugu akatungo butikirizana n'abazire be batyo bamwima school fees zo kumara emishomo ye atiyo yayitamwa yabo kusibo mu marwa akani mwazo muri biro nkashayitano azo mushana konka mukundugaho yandugunge nakine businje ngene nko muntabira ayineceye na eyeye ngungu nubiro mutumire nango yamane gari agari ka sports kuyamazire twamutegereza yabo mbona gusara ntiye naito muka mwana masito mwije yangandira musiri yobakira mu asinaija naikaho ntiya naikandirwa ndaza polisi ndaripotinga nije nawo polisi n'ibishaka tuhamura polisi sha Mutabigwe abire nashomo mu mwaka gwo kubanza Makerere arukora information technology ningash IT ngo bitu kwiho mwaka gutandika abo wabo bakamwima school fees kandi obwe bine sente ngenda muri bandugira sinzire konka we nkomuntu yarugira ari kugira wayitamigwe life yeye kushanga abazire biye bine sente bataramuye amakebyo ngeno ayine abira yine cyenke cyo umuntu ke kiniga so nye yandugira umwe na yine cyekiniga ogo yashangwa inakatabo kirwaro barukumuragera kwarondo muhumuriza ahabwembereza abirarumo zo kwenda kweyita bashanga inakatabo akabire abire yarugira umwirwaro nyamwe bazuke banzo kwa mushanje ari kugira ngo naenda bamukasolinga kuna tero munyabuzare yagira ngo bayine ingeranga domestic violence umwana ubu nikirebe kabira akaba mu indisciplined atine mico mirungi school fees bagimo twagezaho kwishikira abazire b'umwana ugu abarukutura mu rubutojo kakoma umurukatuna bito tutwabasa kubatunga ahitwaza kuhandikira amakuraga polisi yatwarumbera rw'umugenzi omukabafuma kanga Kabale amakuraga gashakwa uziya tusasire